Matthews Lenong kat pra dekat iwe hadu lai pausan Kimat kejurang Uwe ubakrau tam dekat iwe hadu san Kajing yalang bakla dekat riu hadu kendai Kaparsi jam kalang berat balaja dekat cipau hadu katsau Kajing seneng si para dekat katsan hadu kat pra Kabor jam kajing tuai lang dekat kat kendai hadu arpau Usyakri ubam skau san dekat arpau hadu lai pusan Highlights Kipaso kimat jura Uwe ubakrau tam hakahima pedeng Who's the greatest in the kingdom of heaven? Kordet hiaga Woe to the world because of the things that cause people to sin. Kordet yau tu bakata kecing pentut kawan Uwe uburu don chispa telik If a man owns 100 sheep lagi kecak and one of them wanders away, Hato unam ino will he not leave the Ya 99 ki on the kendai hills po and go to look for kendai the one that wandered off? Bandai wat ya ka balasa kema Kejuk karko mukpa jong In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. Lada arngot na piha kanika partai piha hati lamban pam Agree about anything you ask for. Ipa jonga bahapneng My ai Father in hapi heaven. Habaan nila ngut kia don lang Where two or three come together in my name. kat batki There am I. Ko kadra hanu kanu sienu humenu para jonga how many unde times shall I punde forgive yang my brother when he abat sins ngan against ma me? yu Up to 7 times. hadu hingyau sin I tell you not 7 times, but 77 em đây tang hingyau sin henry hadu hingyau po sin hingyau Is like a king namar kahima who wanted to padeng settle kolong accounts with his kusin servants. balarai No. pancim jeng kain jeng dia naki sakri jongu mak nado kadanot Give your yala brother men para kata kapor kisenran kelawan jauh jisu kelakeli uwe bakrau tam hakima peneng ujisu lakot ya we ukena bakla peneng yu hakmat jangki uda om tokan mau kene lada pikala longkuk di kenare pedam ya orang hakima peneng bakrau tam hakima peneng ulong uta bapenret dilade kumule ukena jar opdian supaya kemule kuna kerteng jonga opdian ya ga siapa gele kena red ki bangai dangal one of these little ones who believe in me to sin. kamba yu breu wante da umau terlihat hak It'd be rendang better for him jongu to have a large millstone hung around his neck. ban penno hapo Depths of duriau the sea. ban ya kapa on hikai bakla ya we nakini kodet ya kapa thai na mar kecing pentun Things that cause people to ha sin. kecing sia em na like na kecing pentun Must come, but Henry kodet ya uto na ubang kata kecing pentut kawan Lara ketidak jatuh pi kapendek pop ya pi causes you to sin. Tuan no ya ka batu pret no Throw it away. ka kampai pi bandung na ka jikim klem ka keti ne ka kejat ban ya ka bandon atli jikti ba kejat ban sabret ha ka ding bom julu lada ka kamat jam pi ka pelek pop ya pi to klong no ya ka batu pret no Throw it away. It is better
กะคำbahaya pi ba pen rum ha ka jeng em tang chi liang ga khamat ban ya ka ban don apli ki khamat ban cha ba cha ka ding tu jo tai ba na mi be nya we na ni ki ba re no ka chi ya ga jong ki ha ba ne ti ho i bar bor ga khamat ta jang la ba ha ne kup do pi pakhat chapang ka ne Wei beriu dan cispa teliki lambrot, berkawai nanti kerja. Hato unam ino ya ki kendai po kendai halu, malewa dia kepala sakama. Nada una dia kan maong api. Kam sukumen ya kan ikawai. Ban ya ki kendai po kendai. Ki bom syam sakama. Haka juga roko mokpa jampiu bah benen ukwa bawat iwe na kini kibarit injot no. Nada uhumen upara jampiu le bumde ki le neng ya uhenre to le jar tang paramapi. Nada usah skore pi lapan bai la uhumen upara. Henre nada tres ngam ya pi. To ya la mowe ne anur ki briu lem bat pi. Baka sachi jo ki ar ne lai ngur kat tersan ya ka jeng keno jong pi. Henre la tres ngam ya ki. To ya tu ya ka baru aha ka balang. Balada ngam ya ka balang baru. To le ya ujen te ne Tax collector. Nanong ati karkaba fite ha kabarthai late roha banen karkaba fintalai ha kabarthai lala palai ha banen ro sakane ro ong api lada ar wada phi ha kane kabarthai phi ha chubut lang man pa nei ei ukpa jong au ba banen un ai api Hawa ar ne lai ngut kia don lang ha ka kerteng jonga nga ma don rangkap bakti Petrus sulawang chau jisu berulah kali ko kanra hadu kan hosin hon men upara jonga on le pom de yang a bat nga ngan ma piu hadu hin sin em để rằng nhiều xin là phải tiền rồi chỉ số hình rẻ hạ đủ hình nhiều phù xin hình nhiều nằm ăn cái ba bên đến cả lòng cũng một sự ở vào đại ban xem chừng khen chừng té na cái chắc đi chừng tăng sút đăng ban lệ cũng trả làวันนี้làm sao ya uwe upaket ram na u đặc thâu cha từng cả đón lá ban si cả ram chừng có tàu cả ra cho là hukum ban dim rau ya u bat nga bat khôn Bat baru akan bau don banduk siu ya karam. Ucakri ulah dan kerup akaman ukara cungu. Baru ulah kerpat. Ay puar ya nga. Bat ngan siu dan ya pi. Ukara ulah sesene ya u. Ulama ya karam ba ulah pelai ya u. Utau beri. Utang siu ni. Ulah ya kedua ya naki para cakri cungu balaki rami kan dia tengah. Una sekia ya ubat wastak man kejat siu no ya kaba mete ban siu. Ula utau para cakri ulangu dan dem ya baru ulah kerpat. Ai poros ya nga pangan siu dem ya pi. Upat tiau dan banu ulah paset pendiu. Hadu bau na siu ya karam. Habaki we paki cakri kelayu iya kata kabalaja kila siu si pun. Bat kila le ya tu au beran adong sedong. Kau tahu benar orang kau dia tahu sekali. Mei sekali bangun. Nggak maaf ya kalam kami baro nama rebah melakar padi ya nggak. Hatu memang depan isne ya la upara sekali. Kumbangan ane isne ya me. Ukan rar ulain kongkai. Baca pensas dia Haru pun nasiu dep ya karambaro Kumju fahjama Bahawa penengun le ya fi Lada ma fi baro Timma Nadu kadano de la umen upara